report. Idol Dennis, please come in. Idol Dennis? Ayan. Barangadan. Ayan, Amat. Idol Dennis? Ayan. Go ahead, Idol Dennis. Yes, Idol Lawrence, sa Balimanang Awang at Person, iti nakiliw, iti Pawagpod Ilocos Norte. Sigon ti PNP, ti nakiliw, kit nagbilang na top 3, most wanted by person, abagayan ti bilag, iti warrant of arrest. Ti akusado, kit nagbibigay tinagan na Alden Bulusan, na aktawan ti Dopulogit Inen, na barangay Sugar Pawagpod Ilocos Norte. Na televisyon na, na po iti RA 10883 wano karnaping law na dito kahit nagpagsampo iti December 2, 2024. Kinrekomendar iti branch 19 iti Banggi iti piyansa nga 300,000 na pesos na iyag mismo iti mismo nga korpo ti pulisya kasbay nga na aturong iti Northwestern Cagayan General Hospital iti Agulo Cagayan for medical examination, kaya possibly iti mismo na nagtuodan na iti warrant of arrest na. Voluntaryo mo iti sumukot ti akusado, pamang na iti warrant of arrest, iti arresting officer, manibaga mismo iti Pawagpod Ilocos Norte. Sa balipay nga one person, iti natili, iti ilim at ti pasukin, mismo at ti PNP pasukin, iti implementar, iti warrant of arrest kontra si agnagan si Jimayan Agriam na agtawan iti Pitagulog Estua nasawaan kaya naging Barangay 5 iti Dadila Pasukin. Napilit akusado kapo iti aso ng reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property. Na i-rekomendaran pa iti 30,000 pesos as piyansa iti akusado manipod iti MCPC si Pasukin Burgos, Ilocos Norte, napagtan by July 21, 2021. Itinit arrange si Pasukin, iti nakiwayatan ti medical examination na sakbay nga na ipasubli iti korte na nagtuodan ti warrant of arrest pinadakamat at nga lakay. Diyamat banna, kabalibay nga one person, iti nga piling, bagayan ti bilag, iti warrant of arrest kontra iti agnagan na Mark Owen Ramos na 30 agintay sa Barangay 13 at Orosip Bagong Ilocos Norte. Napili ni Mark gapo iti Barangay Section 261 iti batasang pambantay ni Tuan when omnibus election na code in relation to RA 71 at 66. Dibay diya sa Idol Lawrence, si akusado kahit na rekomendahan iti 10,000 pesos sa pagpiyansa, yung rekomendar manibot mismo iti korte na ipamigay estimation pa, sakbay na possibly iti korte na nagtuodan iti warrant of arrest na naman kayo. Mati akusado, kahit na ipayan pa, dahil dati bail ban na 5,000, Idol Lawrence at naman dati kabalik pa yung kaso na pangit pa lang kaya ito'y naglagsing si Article 365 when on appearance during scheduled arraignment can trial conference Korte. Idol Dennis. Idol Dennis Delicio. Idol Dennis. Yes, Idol Loren. Okay. Datoy natiliw dita na ipagudpod. Awan ti damag mo kasi adang amin ti dumanda nung report nga adukan iti na scam na daytoyen kan umababot pa iti 1.9 million pesos. Awan pa iti information tayo Idol Loren silang naamon tayo kasi iti kaso napatungpal kapo pa lang iti reklamo mabunot kaso na nga karnating law Idol Loren. Okay at digito man ti Dr. Alam Idol Dennis at aduda kano nga na actually na i-postan detoy nga lalaki ket kalpasan nga na i-postan detoy nga lalaki aket ada iti
dagiti tattao nga linuklo ko na scam na linuklo ko na idin to ta nakabubing pay gayam dito Idol Dennis. Lain dito amuan Idol Lawrence sa tilang informasyon ni PNP dito lang panakatiliw na pala lang Idol Lawrence. Okay, Dito kay kaso na amuan sa ito. Okay, go ahead Idol Dennis. Thank you. Dama pa lang manipod siya PNP Idol Dennis Jaripio tata RMN.